وقتی که دیدم که در درون کوه هست ناحیه عینی تاجیکستان خودمو به خاطرم آمد. ترافیک لس آنجلس نه بالای کوه ببینید مردم زندگی کنند. در لس آنجلس دوم دکتبر 13 گراد. سلام علیکم دوستای عزیز، برادرای گرامی. در عقبه کالیفرنیا رسیدیم، округи لس آنجلس و تا لس آنجلس رسیدن یک 50 کیلومتر دیگه است یک شهرکی با نامی کستیک بود است. همونجا در اومدیم. بسیار شهر زیبا در احاطه کوه است. خب اینا بینید اگر من در پستی هستم و اون خاطر همشه میگه که دیدن نمیشود. هم خیلی میگردونم. وقتی که دیدم که در درون کوه هست ناحیه عینی تاجیکستان خودمو به خاطرم آمد. البته این ناحیه عینی نیست، اما من ناحیه عینی دو موندمش. خب هرچند استرکتور و ارکیتکتورش فرق میکند. ارکیتکتوری امریکایی است، از ما تاجیکی است. خب برای من شوقمند شد. گمان میکنم که دیگرها هم بینن، برایشان جالب باید باشد. شهری زیبا، تازه، آزاده. خب نوارا ببینید، حتما بعد خودتون بهاگذاری خواهید کرد. در اومدی لس آنجلس برادرای عزیز خیلی پیروالو دارد. ولی یک 100 کیلومتر دیگه است برای در اومدن. کوه‌های خاکی و سنگی. نه بالای کوه ببینید مردم زندگی کنند.
хонаҳо дар иҳотаи кӯҳ. даромади Лос-Анҷелес аст. 70 километр дуртар аз Лос-Анҷелес. Як шаҳраке бо номи Каскадия. албатта инҷа ҳам зимистон барф меборидааст, лекин ҳаво дар 2 декабр соли 2021 13 градус гарм аст. плюс 13 градус. дар дигар штатҳо бошад ҳаво хунук, аммо ин шаҳр гармия дӯст медорад. хуб, хонаҳош, аксарияти хонаҳош ҳам хеле ҳастанд. болои бомаш намедонам ки аз санги керамика аст, чи аст. аксарияти хонаҳои Калифорния ҳам хеле мешаванд. Лос-Анҷелес сохти хонаҳош ин тараф мебинем. хелас хуб, афтоб камтар намемонад. ин тарафа мегирем наздиктар. куҷое нарафтед, зоғи сиёҳ мебинед. зоғи сиёҳ қарқар, зоғи сиёҳ қарқар дар Лос-Анҷелес. ина хонаҳош. хуб, номи шаҳр ин аст. Кастайк будааст. Кастайк. мардум ҳама шаҳри зебо, хушрӯ, зиндагӣ дорад. албатта Калифорния, Лос-Анҷелес инҷо палмаҳош зеб метиҳад. хуб, дӯстои азиз, ин як биёбон аст. лекин биёбона гирифтан гулзор карданд. ошон шавад. меҳнат кунед, ҳама чиз мешавад.